Imaynalla tukuy kankunapaq. Ñuqa sutiy María Isabel Quito. Yachakushani kay hatun mama yachay wasi Esfen Mariscal Sucre. Kawañeque Educación Inicial en Familia Comunitaria nisqamanta. Módulo 5. Diálogo 1. Kayqa qillqana hamp'aray. Kayqa tiyanay. Kayqa ñiqichay. Uj anqas tinta qillqana. Uj puka tinta qillqana. Uj yana qillqanawan kapuwan. Kayqa p'anqay. Uj wata watana munani. P'achaq rapita munani. Llamqana wasi punkupi uj wipala tiyan. Kay llimpikuna wipalapi tiyan. Qhellu, willapi, puka, kulli, anqas, qomer, yuraqwan. Diálogo 2. Puñuna wasipi uj puñunata tiyan. Uj huch'uy hamparata huk tiyanawan. K'anchanawan ñawirini. Mikuna hamparayqa tawa tiyanayuq. Salaypi kimsa tiyanayuq. Uj suni isqayta huch'uykuna. Wayk'una wasiyqa hatun. Chuwakunata, wisllakunatawan, p'uruñakuna, t'uksinakuna, khuchukuna, q'irukunawan kapuwan. Iskay yuraq cortinastas, iskay kusi cortinastawan rantiy munani. Uj mankata rantiy munani. Ashka wirqayuq kani. T'ikakunata gustawan. Uj wasipi tiyakuni. Ñañay hatun wasipi tiyakun.